bukan longgum ni. Cuma begin sedang i program nga khot sendon yagi kun samla jong wisnong balapan kre nagbenta jingai borom iba kende ibarit nagbenta i ba arden balong i emeli barang i poru inonyalam kat bagi dapat kop nga telem kung kahe nagbenta ini ye iramba shnong badan borom jongi satan royong wai Semua naik bata kami. Ikut ye Dr. Ricky Singkon, iban lang ro i-candidate nagbanta ka MP election. Semua thapti mendangi parti. Semua thapti Kublai Shibun nagbenta ka naliyong i kechnong na tao na perchangi i upnyo nagbenta kyong pi ang ni akot ipi tama shnong beton borong Kublai Shibun wi ka met ko chai ko khia wi shamnang hini hijui por yo i step opengat wa negasi yoluti le uyoi ka jing siapo ko pakan ka penta kalawai yong ga jai bru ga yong ni hijui por yu bulam shirman opalai gani ka program ode lad yong khadu khadiak upriang buram negasni kawa mangasni usak kemu haga chnong meyong i ka jingman yong kini ki purwahe yong ka parti VPP kam jo le priang yegani gasni ha kawa igam inong chongnong yuti uyoi ka chongsuk ka chongsan menren menggawi karangai ipor gisni Kublai Shibun jingman yong pi nado hadu kina coba yang nang helipor. Hari itu por ngap pedang beram ya dipat jang ke VPP party. Coba yang nang punya hak mutkat coba yang nang helipor. Coba pencong shit pencong sai. Buat kenal yang ini program uman ke job. Anjuran pedang beram ya ima dabe rengai i wina inong i jalan sekretariat jong BPP pada gajo por iban nong ro i kanide yang kita MP election 101 Kublai Shibun ma ijuan ni negeri kumando wajok bat wasnyau sup karena yang berama ye presiden Rama yang ke parti VPP iba aran bersama Joy Porman kam IMLA hapo ke Assembly yang Meghalaya Kublai Shibun na kejuan yang pi akhwinti bagan long Pai Mensin ya kita chnong perthang ya ke district Brogaway ba kajing anu pat kajing flu jofi kalang batok urang na kabenta kewe jong ki khon un nyo trap